Hvala što pratite naš kanal. Balkanka Serbika zna. Lajkujte i pretplatite se na naš kanal. Kod mnogih period Velikog posta izaziva razne misli i osjećanja, ali u celini sve te reakcije se mogu podeliti na dve vrste. Jedne se odnose prema Velikom postu sa poštovanjem i čak u određenoj meri i sa ushićenjem, ali sami ne poste, opravdavajući se nespremnošću, nemoćnošću i spoljnim okolnostima. Kažu neće ih razumeti i podržati porodica, kolege na poslu, a i navikao je da svako jutro doručkuje sendvič sa kobasicom i teško mu je da sebi predstavi alternativu. Drugi, ne shvatajući smisao posta, misle da je to težak teret koji u najboljem slučaju treba prosto preživeti. Ako Bog postoji, šta njega briga šta je jede? Šniclu ili kuvani krompir. A za potpuno smirenje savesti može se pokriti i rečima prepodobnog starca Amvrosija Optinskog: zbog hrane niko neće završiti u paklu. Međutim, sve se to dešava zbog nerazumevanja smisla Velikog posta. Prvo, sam Gospod Isus Hristos je postio 40 dana u pustinji pre nego što se kroz propoved obratio narodu Izraelja. Tako da već sa uverenošću možemo reći da post nisu izmislili popovi i crkvenjaci, već sam Spasitelj, koji je svojim ličnim primjerom pokazao važnost i korist uzdržavanja. Drugo, post nije cilj duhovnog života, nego pomoćno sredstvo za oslobađanje duše od strasti. Cilj posta nije u tome da hrišćanin nauči kako da živi bez mesa i mleka, već da nam ukaže na iskonsko mesto tih proizvoda u našem životu. Greh nije u tome što čovek ne posti, nego u tome što njima upravljaju njegov želudac i krkljan, što ne mogu jednako da cene ovsenu kašu i dimljenu piletinu. Greh je što čovjek služi svom trbuhu, a ne Hristu. Treće, čak i oni koji se odluče da poste ne razumeju uvek pravilno post. U svesti čoveka koji posti često preovladava predstava o postu kao o dugu ili žrtvi Bogu, a ne kao o sredstvu oslobađanja i zbliženja sa Hristom. Bez obzira na to što u učenjima pravoslavnih svetih otaca postoji poređenje Velikog posta sa desetkom koji svaki čovek daje Bogu u okviru jedne godine, ipak osnovna funkcija posta je oslobađanje čoveka. Stupajući u veliki hrišćanski post treba da se raduje tome što se manje misli o hrani, o tome kako da je spremi, jer postna jela trebaju da budu maksimalno jednostavna, o pranju sudova kojih treba da bude znatno manje, o tome gde naći pare za kupovinu mesa i mlečnih proizvoda koji stalno poskupljuju. Čovek koji posti uopšte treba 2 puta manje da posećuje samoposluge i bakalnice. A ako vi postite i svaki dan s pogledom punim brige posmatrate rafove u samoposlati i mislite šta ću danas da skuvam, znači da je vaš post besmislen ili krajnje neefikasan. To je kao kada biste otišli na odmor i umjesto da se kupate i sunčate, nastavili da radite i sedite u hotelskoj sobi. Četvrto, da post ne bi bio prosto dijeta, čovjek koji posti mora obavezno više vremena da posveti molitvi. Veliki post će postati zavetni ključ kojim ćemo otvoriti kovčeg sujete i privrženosti grehu u kojem su zatočeni savremeni ljudi. Da bismo se radovali vaskrsnom Hristu, moramo i sami vaskrsnuti. Sveštenik Maksim Maljuta, izvor Srbija javlja RS. Hvala što pratite naš kanal. Balkanka Serbika zna. Lajkujte i pretplatite se na naš kanal.